Rero bakunze basamuzo TV mbanje kubasuhuza mbibutsa ukanda subscribe like share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Macron, Netanyahu, Zelensky ni bamwe mu bamaze kwishimira intsinzi ya Donald Trump. Umurepublikani mu matora y'umukuru w'igihugu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump akomeje kwakira amashimwe y'abakuru b'ibihugu bitandukanye bamwifuriza intsinzi mu gihe ibyavuye mu matora bitaremezwa ku mugaragaro. Nta no kwigora ategereza ko intsinzi ya Donald Trump itangazwa ku mugaragaro. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron niwe wafashe iya mbere kuri uyu wa gatatu tariki 6 Ugushyingo mu gushimira Donald Trump nyuma y'amatora yamaze kugaragaza muri rusange ko agiye kongera kwisanga muri White House muri Mutarama umwaka utaha. Nyuma gato y'uko Trump yari yamaze gutangaza ko ari intsinzi ya politike y'amateka itarigeze ibaho mu gihugu ndetse ikaba yatangajwe n'ikinyamakuru Fox News, Emmanuel Macron yahise yandika kuri X avuga ko yishimiye intsinzi ya Donald Trump. Akomeza avuga ko yiteguye gukorana nawe nk'uko n'ubundi bakoranye mu myaka 4 muri manda ye ya mbere. Macron yagize ati turi kumwe mu byo wemera, icyubahiro n'umurava kubw'amahoro aganje n'uburumbuke. Undi muyobozi utazuyaje mu kwerekana ibyishimo yatewe n'intsinzi ya Trump ni Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Mu butumwa yohereje Donald Trump yagize ati aya ni amateka akomeye yisubiyemo hamwe n'intsinzi ya Donald Trump. Intsinzi yawe y'amateka iguhesheje gusubira muri White House iraha muri Amerika, uburyo bushya bwo kwisuganya no kongera gushimangira umubano uhamye hagati ya Israel na Amerika. Iyi ni intsinzi ya karundura. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky nawe yashimiye Donald Trump kubw'intsinzi ye avuga ko iteye ubwuzu. Yakomeje avuga gutorwa kwa Trump bizafasha Ukraine kugera ku mahoro nyayo. Zelensky yagize ati nishimiye cyane uburyo Trump ashyira imbere inzira y'amahoro aho gukoresha imbaraga zo mu gukemura ibibazo by'isi. Iri ni ryo hame rishobora gufasha Ukraine kugera ku mahoro nyayo. Abandi bayobozi bishimiye intsinzi ya Donald Trump mu gihe itaratangazwa ku mugaragaro ni Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza w'ishyaka ry'abakozi Keir Starmer. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Starmer yagize ati umubano wihariye hagati y'ibihugu byacu uzakomeza kujya mbere. Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi nawe abinyujije kuri X yashikirije Trump amashimwe agira ati turishimye cyane tubikuye ku mutima ubw'intsinzi y'amatora ya Perezida wa Amerika. Shimishijwe no kongera gusubukura imikoranire yacu kugira ngo dukomeze gushimangira umubano wagutse kandi ufatika hagati y'Ubuhinde na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero iki ngiki akaba ari ikintu cyiza Donald Trump yongeye kuba yakongera kugirirwa amahirwe n'abaturage b'igihugu cya Amerika bakongera kumutora nka perezida wabo ngo abayobore. Natwe rero ko tumwifuriza intsinzi. Aya ngaya akaba ari amakuru mwagize ngo n'icyo kujya Samuzo TV mbibutsa ukanda subscribe, like share na comment kugira mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.